بله تماشاوان نهجات در حق اوه مجارده هم جوینا دو هم جی اف پروسه دانستاندنان آکو نها بریو دچه شامه نونر مجلس سوریا دموکراتیک عبدالوهاب خلیل لقلم آماده برز عبدالوهاب دما و خوش به يعني او جوینا کو دو هات لدارخستن وکی یکم جوین ده سال 2026 ده بود ناورا هیزن سوریا دموکراتیک و حکومتا و گوهیز قالو آگاهی در حق ویدا دست وده هنا اف جوین بکیجان آلین حکومت راهاتیه لدارخستن دوی جوینه ده بحثا چه هاتیه کرن لحف کرن چه بویه یا چه نبویه پشتی لدارخستن آوی جوینه و آگاهیم بوی آوائی بدست خستنه یا نه؟ بله دەستپێک ئێوارە بخێر بێ سلااو وەرە جوەرە پایتەختی شامێ قامشلۆ بەرەنگیە چ کەسێ مەگودار و تەماشەکە بڕاستی هەر کەس زانی یعنی ئانا ئەم بێژن ئەرێنی کەی یعنی گاوا ئەم بێژن هێزن سورە دیموکرات و لێبەریا خۆسەر بەردەوامە دانوساندنا حکوومەتا دەمکی شامێ بڕاستی ئەو پێ معناکی ئیجابی لەدە هەر کەسی یاد دوا هر کس زانی یعنی گره که بری آنا اف دانستان شیبای اف دیتن شیبای یا اف مش نهان شیبا لی اسباب منطقی هبون فنی هون اسباب موجی گریدای شامی هون جبول و تأخیر هون حاصل يعني بأمبيجن يعني الجور آگاهيان رسمي جهاز سوريا ديمقراط كتير كذا دبيجن باش بون دانو صندنا كات كرن أكيد نقاط هنا أو نقاط جالك دانو صندنا لازم براسي لنابروكا ودانو صندنا يعني جلسات هالية هبيتنا تداوي أقول شيء والشامي براسيل سر مسألة لشكري هو مسألة دمج لشكري وشوا بيكرن وأسباب بريج شوا أريني كه وسر مسألة سر أساس سفر يعني لواء چاواد هریما باکور و شرات سوری کار بکن و گریدای قصده بن و چاوا گریدانا قصده وزارت دفاع سوری رو او بيجن يعني تشتن هنا بندن هنا نقاط هنا او نقاط لشكرين امور لجان تقنيه لازم نجبو واجب داوي بكم براسي ام قال بينا بيجن لهدو طرفها داخل ياكرن انه بيوسي بردواميا واجبين ولو هي وهكذا اشتاكيد كريه انه دانو صندن سلبي اساسي قريب بيعباكرن آدم معناه كده جديد تديت هركس يتقول هما صار بقى ده اتفاقية بيمانة ده ياداري تيرو خاندن لأسبابهم يعني أذهب ديتن برسب وش هركس بيمانة ده ياداري نادي روخاندن بردوامه وبيوسيا ملت السوري بتباهي به. بله نها دوی چارچوبه ده براستی خلق وی دوره هم جهر کس دخوازه فهم بکه شام چاوال مسئله یا هیزن سوریا دموکراتیک دنره قصد چندین جاران گوتی ام دخوازن وکی کتله تبلی نوا وزارتا پاراستنه بین یانچی تبلی نوا ارتشا سوریه یا سبروجه ببن شام چاوال وی مجاره دنره گلو اف مسئله قبول کریه و لسروی اساسی دانستاندن تین کرن یانجی پرزگریک دنابرا هر دو آلیان دهنه کو هیناجی براستی چاره سر نبونه أنا دسبيك براسي شوية جارة يكمل قضاء هبيتين هاتن كرن شوية شام نبغرين جليناري شام برنجي السلام وتسليم ليناري يعني تقولن أم بون دولات وإيدي شورش بداويبو كاسلاح خوشي تسليمي ما بكن وقالوا بخوازن وتبلي ارتش السوري بن قارن وك أفراد يعني وك كسائد وك شخصية وقارن درباسي دي ارتش بن ليه أسبابهم يعني دما تشوده فرني قشات هاتن كرن والظروف وتحديات ديتن إيه هندرين إيه ديتن مسائل الساحل مسائل السويدا هشتن أو نرين دوليجي بيمهرتن جبولو أسبابهم نرين الشام جاتن قرتن أنا شام جاي بقناعتك يعني أريني قريه إنه سفرتها من قريداي قصده بن ليه أوني شوا أم بيجن قريدانا وان فرقي عسكري بوزارة دفاع السوري ربه يعني شوا قاربن برنجكي هبش بريفه بن أو جي نقاشي بجي حواري براسي أب نقطة معنا قرب سروينا نقاش تكر باش جبلي مجارن لشكري برز عبد الوهاب يعني خلاف أو جيفيناكو تشيبون تو نقاشن دند در حق بندن دن این پیمان نایه کرن وکی ام دزانن بندن بجداریه همو پیکاتین سوریه مافی کردان دستوری ده و گراندنا کوچبران یعنی اف مجارن ها نهاتن سرماسه هینا دانستاندن جبوانا به پیش نکتنه یا جی گاونی ارینی هری کم به دفکی بجی نهاتن آویدن بله براسي يعني ندبي هبديتني بريد تم وك هزن سوريا ديمقراط ولا بريا خسر يعني ام بيجن لجناوينا تم تكذكر دقود جرك او بند دنجي بيمانه ده داري دي جرك ام دانو صادن السردكن يعني حتى لو جايرو تبند بجينا هاتي براسي حتى بند شراجي نقاش السردكن ابني بند حسب جبر بند دنجي بند شارات دبيجه
gerek ve çava demca saziyen revberiya xosser jî bêkirin. Hasıl tiştên karin bêjin yani Brasî wek revberiya xosser û wek hêzên Sûriya Demokrat danûstandinê xwe de tim tekez dikir ser mesela koçberan, ser mesela kesên koçber bûn çawa karin vegerin welatê xwe jiyanekê bi aramî jiyan bikin, karin xwe bi rê bibin. Heta ana Şamê Brasî ev jî bê nehatiye. Yani nikare va gav Ewropa bêje. Xuya yê dextin hene jî, dextin hene iqlîmî jî ser vê nehane. Brasî gerek em vê jî berçav bigirin. Adin mesela mafên Netava ve çawa deke destûra Sûrî de ew jî heta roja îro pêk nehatiye. Elana wanî destûrî gelek kêmanî tê dene. Şixwe ez bawerim nîqaş gelekî ser vê nehatî kirin danûstandinê berê de. Hasıl em karin bi şeklekî am bêjin. Yani bera milletê me wilo gelekî wilo metirsiyên neke. Danûstandin yani tim mesela koçbera mesela Efrîn, Girê Spî, Serêkaniyê kesên me ve çawa vegerin welatê xwe ev tim danûstandina de ye. Ev wek bendekî serekeyî Cemhîriyeta Sûriya Demokrat wek rêveberiya xwe ser. Adin jî em dixwazin bêjim yani mesela elana destûrî gelek nîqaşat hatin serkirin û rengekî erênî dît heye û gerek guhertin jî tê çê bibe. Lê tim mesela demca askerî ana didin pêş, ewana tim demca askerî didin pêş. Lê em jî dibêjin yani wek qesede wek dibêje heger ji bo ev ittifaqî peymana dehê adarê cîharê ji bo bendê din jî cî werin tim mişkila wê natin em nîqaşa demca askerî bikin û ji xwe ez bawerî wê dibêjin. Ji ber herkes dizanî yani metirsiya Sûrî îro çêbûye mesela Daeş îro dîsên herêma Sûrî di giştî çawa Kurd bi rojane, çawa êrîş ser herêmê tê kirin. Fe ev tê wê manê bi rasî îro herkes bi hacetê demcek askerî be ji bo em istiqrarê de. باش از وی پرسجی جواب بکم رضا عبدالوهاب یعنی هون وکی مجلس سوریا دموکراتیک هون نهال شامینه هون لحمی نرینان گهداری دکن بدیتنا و درنگ مایینا پیک آنیا پیمانا آداره سدمن و حتی وکی وی گاوی چنه یعنی هنا جبو مثلا لشکری لحفاتنک راست راست چه نبویه یا دویم یعنی گرک سوریه بچه رنگی سبروجا خواب ببینه یانجی ورا آواکرن جبو هری کم وکی کوگوت همی عالی جه خود نافده بکرن. بله براسي أنا أشتري بيجي مكرايا قشي يعني وقت بيجي الرأي العام أنا الشارع الشامي أم تقول بينا هركز بيجي قالك اتفاقي تشيل لي أما أحزاب سياسي أحزاب ديمقراط كلها الشامي أحزاب ليبرال هنا أم بيجن كسن حتى إسلامي جي هنا دبيجن قالك بيكاتين سوري تم مشارك من بيمانة ده أداري امشي تمشي وارد بيجن ام دبي بندي كم دبي ما ندي اداري دبيجي قالك بكاتي تم مشارك بن يعني ام دبيجن هذا سوريا ديمقراطن داخوازياوي او ام قاربه ريت بشيا هركس يفك دارو صندنك سوري بأماكن يعني اريحيك بينها هي ملت تم دخواز بحساب القوى السياسي حتى بجواك السبيل دخوازن ايدي نزيبونك بيكرن جبر براسي يعني انا هركز زانه مترسياك سوري تدرباز دبه روجانا بويرين تي قوماندن سوري ده اب تي معناه يعني ام دبينن يعني او انا جيت بيجه دبي امشي دخوازن اب قصده يعني مسده ببه كتله خوني سياسي بيتر برفره بك جواب خوني ديمقراطي بيتر زيده بك يا ام غالبا ايدي امرو لك يبليس وك احزاب سياسي سوريا نوده يعني هركز براسي امال اخوا يعني نرين اخوا يعني هيبي اخوا السر بيمانه براسي بجدي برز عبدالوهاب از دخوازم دداویه ده ویجی بپرسم یعنی مسئله ان ناوندیتی سوری اف وکی مجارک سرکیه و حتی لگور شوپاندن اما وکی خالا ناکوکی سرکیه دوی واریده هون وکی مساده چه دبینن و همجی يعني لگور دیتنا واج هلوستن حکومت شامره پیکانه که سوری ایدی سبروجه ده ببرن ناوندی وکی پروژه که همجی هون و همجی ریوبریا خو سر پیش کش دکه بلش اخوانا وك مجلس سوريا الديمقراط ايدي جروجا يكمل ما تقول يعني حتى بري ريجيما بعسي بيروفاندن ما تقول سوري غيرك نافندي به جبر اساسي بسكريكا سوري نافندي السربية اساسي حتى حكومتها الشامية دسبيك شخوا حمدش رد ذكر يعني رفض ذكر دقو قالك سوري يك مركز به قالك اداره في الشامية به ليه اسباوين يعني حتى قناعات مواني سياسي جهات وهرتن او جد بجد بيت مشكلتن هجر نقاشك بكر سرنجي لا مركزيته نافروكا وينا قالك ام نقاش بكن ليه اوانا تم دبيجين فدرالي وميكانيزما فدراليه رنجك جنگ تقسيميه ام تموك مجلس سوريا الديمقراط ايدي
ام هول ددن بيجن هر كسي نناوندي يعني يكيديا جلي سوري بتوايي نناوندي ديره هر كس كاربه د سوريا نو د جي خو بگره براسي يعني حتى هزن سوريا حتى هزن احزاب سياسي والشامجي او جي دبيجن دبيجرك نقاش بكرن سرنجي لا مركزيه قالوا او رنج حري مناسب جي سوريا ري بشرنجي ام قارن چنا بالولا مركزيه يمكن ام دبيجن حري جرين مضمون ويبك انسان قاربه فعلا انسانك السوري يعني او باوري البالي شيء بقاربه قابن باش بابج السوري يادن قاربن ام بيجن مسائل اقتصاديه مسائل عبوري يعني ابقى مسائل خدمي قريداي هر منطقه بن هر منطقه شاوا قاربه ما تشتغل استثمار بك صالح خونه شاوای گریدان چه به مرکز ناوند شامره ادی از باور مبدی قاشات انا شامتین کرن بره ندهات کرن لی انا امکار بیجن برنگی کی اريحي کرن بله عبد الوهاب خلیل نونر مسد الپایتخت سوریه الشامه گلکی سپاس هون بجداری تلویزیون ما بون هم نرخاندن و هم جی آگاهی در حق دانستاندنان بمره بپار وکرن سپاسیات کن سلاورس